الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعد كرع عبادي سيد خزرجي بو ومروفك مشهور بنافودني بو كجلا جلا كي بغيرت بو حتى درجه که اگر هاتو جنک خو جاره که طلاق دا با بر دا با اوید حوالتی و دوروبرتی کسی ندخواست اشترسا غیرت ویدا. وقتی خود تعالی حکم اینا خالی هر کسی که بیشتن جنا من زنا کری اتهام جنا خوب زنا بکتن هنگی پیدویه 4 شهاده حاضر بکتن. سعد کره عبادی گود اگر اس ظلامه که دیال جنا خوب بینم دبشیری سره ویدن. افشن دا گرشت پیغمبری علیه الصلاة والسلام پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوتی اتعجبون من غیرت سعد. قلت ما هين غيرات سعدي عجب جرتد بن. قلت والله لأنا أغير منه. قلت أزب خديكم أز شوي بغيرت تره. والله أغير مني وخدش من جي بغيرت تره. قلت وهرج بر غيرت خده فاحشة يتسرفوش نافدا ديار وبشرتي هميت هاتنا حرام كرن. بل رب ما سبحانه وتعالى بغيرتت كبيتن سر عبد خو اگر او بكبيتت قلنا هذا ورب العالمين نفت او بكبيتت وان خلاتي تندا وبدفي عبد بزاينتن كان السروي چه بدفي او بكتن ادفي حالته هندا. اذا تو ده چوا سرداريت گل خوده كي اگر اول سرت بغيرت كفت. اولا تو كيف خوش ببا اگر خودل سرتب غیرت کفت بلا کیفاته بیتن، چون که رب العالمین وقتی کل سرتب غیرتت کبیتن سرا کریالا که حرام کو تکریم اول دلیل که رب العالمین دویتن تو نزیکی ویبی و دویتن تو بزفر یلایفه و نبیتن تو بلا في حرام هنه بچی. خود تعالی بشن والله يريد ان يتوب عليكم. خود تعالی بيتن هين توبه بكن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما أول دي بشهواتات كابن بيتن هين لا دنشريكي يريد الله أن يخفف عنكم. خل تعالى بيتن سلوات سفي بكتن وخلق الإنسان ضعيفا إنسان لوازي هاتي شكرا. الله أكبر. رب العالمين چند برحمة ديال عبدت خو وقتكو إنسان إلهي كيد بينتان جرنجيد داتوي ويد بارزيدان السروي بغيرات الكابيتن سر حرام تشت حرام بشنجي اف عبده هنده هست بنزيج بونا خوده كد والله بيگو مانده پتر حاجه كدن چونكي رب العالمين السرته بغيرت ناكبت إلا اجبروان تشتايد كو ضرراتات ده. السرته بغيرت ناكبتن إلا اجبروان تشتايد بو تبكير نايند هجيتنينن بجاوه چنده كيف خوش ببه بلا كيفاته بي چونكي اوي فايده تد بيتن. يا دوه ده سردريات ديال خود تعالى جوان و تازه بيتن تولب كي غيرتا تجي موافق غيرتا خود تعالى بيتن. يعني او تشتكو خود السر بغيرتت كبيتن تجي السر غيرت بكبه. غيرتا الدف انساني احتمال هاي هنده جارة فطرية، يعني هم هبخويا الدف هاي غيرتا تقبيل ناجت فلان تشبيت فلان حرام بتاكرن فلان كاس كبيتت خلت ايدا هنده جارة جي انسان دف خو بيدات كتن. يعني وقتی که تفیتن غیرت تا واسه بیتر گاو که کریاره که حرام ها تا کرن بو تغییرت چه بیتن بدویت تو حشوان تشتاب که خود حجیت کتن و بدویت تو نفس خو فیر بکی او تشت خود حجی نکت تو جی بجت حجی نکم هنگی تو ده هست بکی که غیرت ده بوتا چه بیت بو خوده بو وجه رب العالمین سروان تشتا اوید که خلق کبیتت دا اش حرامی و خلطیه. رب ما سبحانه وتعالى ادفيتن دلتا بينتن كو موافقي ويا وأبد جزءك بشك اشكارن دلي چونكي رب العالمين نبس دفيتن لشتا عملي بكتن بلكي دفيتن دلتا جي كار بكتن ودل كار الدلي وكي حجي كران هيفي هيبات غيرات شرماش خوده اوه هنده تشتن تو دل خوي كي نبلش خو وبو معلومات كارن دلي باشترن بلندترن بقدرترن الدف خوده اشکارن لشی دیال نکو هر دو پدوی ام بکن و ده سر هر دو که خودت على حساب دیال ما کتن بس کارن دلی بلندترن. اما پنگا واسه وقت تو سر دلی دیال خودت على بکی وقتی که اول سر تبغیرت کبیدن هر گاو که خودت سر تبغیرت کف اجبرتش که حرام کو توی کفتیته دا
تو شوی تشتی دیر که و مطلقا اکجاری بلا خود تعالى الجهة كي نبينتن كو او حسناية تلوير بينتن بلا تلجيه كي غائب نبي كو خود حسد كتن تلوير بينتن و دفيتن تلوير بينتن دفيت چند هنده سستاهی نکه چونکی چه تشتکش خوده بغیرت ترنینه وکی پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوتی و وجه وقتی کو انسانك ادگل کچکی ناخویتن گل ناخویتن چونکیش بابوی ترسیدن با رب العالمین غیرت دوی پترش بابوی کچه بوی کچه بس فرقی اوه چه بیتون تو دشه خوش بابوی وشری بس رب العالمين أبدا تنشي خوجي بشري أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون تشتي برزة ويب آشكراجي خوده هم يزانت وهو عليم بذات صدور حتى أو النفس سنجيتا دا خوده الزانتا اگر تو بترسي ادگل کشکی باغ بي موعد ادگل داني تو ترسي كاده أهل مالاوي چه بيجن خلقي وانا ده چه بيجن رد فعل وان كارودان وان ده چه بيتن بوجا رب العالمين بأسوي عذابوي جلي دجوار دره والله عقوبة خودش يا أهل مالا كتي جلي دجوار دره وقت خود طول ود كتا وسرات شكي حرام كو عبد كبيت تدا دل سروي جلي جران رواسيتن إن بطش ربك لشديد يعني عذاب ربك جلك دجواره وبيغمبر خود عليه الصلاة والسلام بترش جاره كي محاوله كدي بوما بچند ديار بكتن و بچند بيشت امت اخو وما هشیار بکتن پدرش جه کید خود بد خدا دیوانت خدا مجبیتش تی هشیار کد پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گلمت آخفتنا کسی که برحم و دلوان و دا بشتن یا امت محمد ای امت محمدی ما احد اغیر من الله نینه کسی اش خوده بغیرت تر هبیتن ان یزنی عبده او ان تزنی امته عبده کهوی کچک کراک رب تنزينه بكتن غيرت خود جلك مزنه برای من هجا خوش که هجا هشیار به چجارا کسی کشمه بشراست نینش مکر و پیلانت خود تعالی افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون اسنا را بمقصتك باري ويا كيفن بينم بوتا الجلفي موضوعي بقنجينم بلكي از بوتا قصتك بجم یا واقعی وتفي زمان مدى يريده قصة حقيقية روزنامه كش روزنامه عربي بحث كتن واسنافينا بجم بس با خدا نه قصة بخو اف قصتت في روزنامه دا نویسی وطلبش روزنامه كدي نوینا بشن بس بتنه بو عبرات و درس في وگو هزيتن خدا نه قصتت بشن از الجامعه و كلية بوم وأكي جلي جحيلا من هند علاقة بيواندي ادجال كتشهبون وبجي جهه أسفه براستين بيش نجاركي واسا تشيبو من كتشي نياسي ومن علاقات غير الشرعي وين شرعي ديال جريدان فترة كي اسما مديال حتى اف كتشهني اش من بدويان كفت بيش وقت مالا وزاني هاتن برسن يتمجرتن وقوتا من فلان كس دا تشكر يا وتبو اف قوت ما قوتي اف كتشاهين بجن اسنان ياسم هرم بجنوي كاني اف حمله هني بخشكي بيناي بشتن اوجي با چه نبود برسنگی من یعنی چه نبود دلیل ایتشای دستی وانا دا بشتن چون و بشی مده که من افکاری هنی هم اصلا اش بیر کر بو روزه که اصحاب مال ساعت کمی دایگا من یا نهشیار بو یا کفتی ویدی هایش خونه مایه قلت اشو من داف سری مهشیار کر قلت رابو و دا حواریه که راهیلت و دا کوی دفه قلت حتی دمایی که رابوی قلت من خیش کاته یبدویانش جیران ما قلت اسواکی دینکی و مروفکی هار قلت رخصتوی من يعني افرهت هنه دیار بون و در کفتن عاجزه یادا جاوید مصور بون از چون برسنگیت و گرتن مگوتی ای فلان کس تا چه و افشنده هنه کریه قلت سبحان الله انزان چه قلت من هر از ویکه چه هنانی اسم هر بیجه که اف حمله هنش کی و اینایا سبحان الله نفسی آخفتن یا من بری چنده که قلت یا اهل ویکه چه هنه الجزاء من جنس العمل قصات بدمایی که نهاتیه بلکه بشن نخوشیت
و سرهاتیه هنه من داعیران حتی نزیک بودا ایش نفسی نمن وتی روزه که من بریار دا از زواج بکم و هفجینی پیک بینم وتی من کچای بخو خواست و شمالکا يعني وکی ما نیاسی و بشی ما همی کار کرینو ما مهر کریو روزا و گوهاستنه هات ما افکه چهانه و گوهاست وقتی که من بری مالا خو ات مال و بتنه بو من در کفت کو اف کچا من خواست جی برینو که زینا کر بو زینات کر و یاد بیجی تا من از حست کم تو مستاره کی و من نفضحینی يا الله يا ربي عقوبة يعني زدتر يا ربي أفت دشت شيء تريكا من هشتا وبلكي هشتا قصة بدماغي نهاتيا بشن من أبا هنيجي داعيرة أفستريا هنيجي من داعيرة بشن مجيانا خبوران بشن رب العالمين كتاك برزقي ما كردوا بيجي هيفا هنديا جوان وتازابو وقت عمري وبويا 6 سال بيجي تنروجا كي هاتا فاتيا تجري كو حرس عمارة دست درجي السركري ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين برای هجا خوشکا هجا نبجا افجلك ابو في گناه کاره هنه او كتال جامعه او كوي اول جار قصات و سرهاتی دیل دست بکری و جی براک هبو سراب خم کفت او جی بو خوشکا خوب خم کفت اوی که جی دابشتینگی شیکت ظلامه وی داب خم کفت او جی مبتلا بو بهفجین اخو اوی که چیزی بابک هبو چبکت خوینش دلیت هاتن اش نخوشی و کربادا هاو جی مبتلا بو بکچ اخو و او کسد في قصته ده هی کچه گناه خو نبیتن ام ده بيشن ابه هنده جار ابتلاءات و هنده جرباندن دف خود تعالی ده عبدت خو کتن درجات به بلند بنو گناه بدوارین و خدا نوی سراتیه اف سراتیه هنویسی دا خلق فایده جیب بین تو عبرت بخو جوار گریتن وجا اره ایک هيا فايدة بخو جوار بگیرتن خوش خوب برایت هجا رب العالمين يبغيرته سروان تشت حرام كري يبغيرته و سروان تشت طوله ود كتفه وجای هشيار به از خود تعالى خازم موهوه ستاره بكتن وما بارزيتن والما نجريتن سروان گناهت مكري و درجه توبه البرسنجت ما وكتن والبرمشرين بكتن وهر وصا مش حرامي وكارن خلت دير بكتن والحمد لله رب العالمين.